Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho bya hato na hatoya. Reka tubashimire cyane kubw'umwanya muba mwafashe mukabana natwe, ari nako tubifuriza ibyiza byose, amahoro y'Imana, imigisha y'Imana n'uburinzi bwayo ko byakomeza kugenda bibana namwe, kandi tubonera no kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru twabateguriye muri aka kanya. Birumvikana ko tuba tugeze muri wa mwanya tugenda tubagezaho ibiba birimo kugenda bivugwa mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga, ndetse niba bikomeje kugenda bibera hirya no hino mu bice bitandukanye tugiye dutuyemo, aho ngiye ukomeje kugenda nkutohoreza aya makuru. Ndi umuhungu wa Mr. Habu Big Baby Mind Joke, mbahaye ikaze rero, kandi nibutse umuntu mushyashya yuko yakwihutira gukora subscribe kugira ngo ajye abasha kubona uko abana natwe umunsi ku wundi. Amakuru yacu yo muri aka kanya reka tunyarukire mu karere ka Kamonyi. Ndabona mu karere ka Kamonyi kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatatu 2025 habayeyo amakuru navuga ko ari amakuru adashimisha, ari amakuru mabi, ni amakuru y'agahinda, ariko polisi yaje kuba yatabara. Amakuru avuga ko rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Werurwe 2025 ahagana ku isaha ya 2:30 za mu gitondo, ikigo nderabuzima cya Musambira giherereye mu kagari ka Karengera, umurenge wa Musambira ho mu karere ka Kamonyi, cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Imwe mu nyubako ziri muri iki kigo irashya irakongoka. Amakuru akomeza avuga yuko rero iyi nkongi y'umuriro hatari hamenyekana icyaba cyayiteye, gusa amakuru bamwe mu baturage bari hafi y'ikigo nderabuzima kinegereye umurenge wa Musambira ndetse na sitasiyo ya polisi na ribu babwiye itangazamakuru ko yaba ari abaturage bari bagiye kwivuza, yaba ari abarwayi n'abatari abarwayi bari bari muri icyo kigo, bose bagiye kubona bakabona inkongi y'umuriro irazamutse ifashe iyo nyubako, hanyuma bagasohoka birukanka, ari nako bavuza induru bavuga yuko ikigo nderabuzima cya Musambira gihiye. Hanyuma umuyobozi w'iki kigo rero yaje kuba nawe yatangariza itangazamakuru ko nabo bagiye kubona bakabona bigenze bityo, bakihutira gushaka uburyo bazimya uwo muriro, ndetse ari nako banatabaza polisi kugira ngo ibohereze imodoka yagenewe kuzimya inkongi z'umuriro, kuko babonaga uwo muriro wari ufite ingufu nyinshi cyane. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo rero ariwe CP Emmanuel Habiyaremye yatangaje yuko nabo ayo makuru bayamenye yuko ikigo cya Musambira cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Hanyuma umuvugizi wa polisi yakomeje avuga yuko bakimenya ayo makuru bihutiye gushaka uburyo batabara iki kigo, hanyuma baratabara, kandi bavuga yuko ko ubutabazi batanze bwagize umumaro. Akomeza avuga yuko rero iyi nkongi y'umuriro nk'uko nabo bamenye amakuru, ndetse nk'uko ubuyobozi bw'ikigo cyabo bwabitangaje, bavuze yuko inkongi y'umuriro yahereye ahari matora na supanete, gusa bakavuga yuko nta muntu wabipfiriyemo cyangwa se ngo abikomerekeremo, ariyo mahirwe yahabaye, usibye ibikoresho bimwe na bimwe byahiriyemo. Urumva hari harimo matora zitandukanye, dore ko ngo hari mu bubiko bw'izo matora, ari nacyo cyatumye umuriro ugira ingufu cyane. Ukizamuka wagiye ufata izo matora, ufata n'ayo masupanete, hanyuma bituma umuriro uzamuka ari mwinshi. Murabona ifoto twabasangije ukuntu byari bimeze, ukuntu umwotsi wazamukaga mu kirere, bigaragara yuko hari hahiye biteye ubwoba. Buriya polisi ikora akazi katoroshye, kuko nk'uko mubona iyi nyubako ya umuriro wari wayifashe, biragaragara yuko hari umuriro uteye ubwoba, hari umuriro umuntu yavuga yuko wari kwangiza iki kigo cyose muri rusange iyo polisi itabasha gutabara byihuse. Ubuyobozi rero cyangwa se umuvugizi wa polisi muri iriya ntara y'Amajyepfo akomeza asaba abantu yuko ibigo nk'ibi ngibi bihuriramo abantu benshi
usibye n'ibigo kandi ahantu hahurira abantu benshi hakagombye kujya hagira bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, ndetse byaba na byiza bakaba bajya bagira umukozi wenda niyo yajya akora ibindi ariko akaba afite ubumenyi cyangwa se azi gukoresha ibyo bikoresho biba bikoreshwa mu byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, kuko birashoboka yuko wamungani ahantu hashobora gufatwa n'inkongi y'umuriro hari ahandi hantu henshi hafashwe n'inkongi y'umuriro polisi yagiye gutabara, hanyuma ugasanga hahandi hafashwe n'inkongi y'umuriro nyuma kubera yuko polisi yohereje imodoka mu bindi bice ugasanga aho ngaho harangiritse cyane, banayohereza bakayohereza iturutse kure ikahagera hari ibyangiritse byinshi cyane, ariko hari ibikoresho byifashishwa mu kuzimya uwo muriro nabo bagerageza kubikoresha, byananirana bikananirana, ariko na polisi irimo kureba uburyo yabona izindi modoka zaza kubafasha, ariko urumva mu gihe nta gikoresho na kimwe cyaba gihari cyo kwifashisha, urumva ko polisi yajya gushaka ubundi bufasha mu bindi bice bitandukanye, iyo nkongi y'umuriro yarangije kwangiza ibintu byinshi cyane. Ngayo nguko rero ni amakuru tubonye kabisa kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Werurwe 2025. Iyi tariki ndabona yabereyemo amabara menshi cyane, kuko murabizi ko twanabagejejeho inkuru y'impanuka yabereye hari i Kigali mu gace k'Inyamirambo, navuga yuko nayo ari impanuka ikomeye cyane, kuko ni impanuka yakomerekeyemo abantu bagera kuri 23. urumva ko ari impanuka itoroshye. Akaba ari imodoka eshatu navuga yuko arizo zakoze agisida na motari, kuko ni bisi yaje igonga mu motari, irangije kugonga moto irakomeza igonga n'izindi modoka ebyiri zabisikanaga, bityo abantu bagera kuri 26 bose 23 bahita bakomerekera muri impanuka. Urumva yuko iyi tariki rero, iyi tariki ya 12 ni itariki yagenze nabi kabisa. Biranashoboka yuko hari andi makuru tutari twabasha kumenya ari mu bice bitandukanye nayo yagiye aba uyu munsi, kandi ari amakuru nayo avuga ku bintu bibi. Ubwo turakomeza kugenda turebe ese iyi tariki yifashe gute muri rusange hirya no hino mu gihugu hose. Reka ngane ku musozo mbashimira cyane rero mwese mwagiye mubana nanjye, nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza, kandi mbabwira yuko turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bica no ku Isimbi TV. Kora subscribe tujye tubasha kubana, duha ibitekerezo, inama, inyunganizi, ibyifuzo unyuze mu mwanya wa comment. Kora share kuri bagenzi bawe kugira ngo umuryango wacu ukomeze kugenda waguka. Turabakunda cyane.